Hak panikong do ngarap kajing sukya kemersim. Namar kini ki kijingja. Ngakuan pan ken mau ya gitu kilai tili ki kenhun. Kapaningkong ni kenhun. Kabapelong ya ki banja. Kabaan ni kenhun. Kabaki kai ya kijingja. Kabalai ni kenhun. Kimtip ke kabalaja. Ngan keli dia Bangen ngan keliru ik parano ngelam jongga VPP mano na preng nakini kilai kenhun hakano kabamangi ngihap langihap ak kenhun kabanikong kabang pelong kiki banja nangihap ak kenhun kabaan kabangi pekai kijingja nangihap ak kenhun kabalai kabang ngemtip ke kabalaja ngangit scam makipai ba jong constituency kabang amikmat lembaga 17 North Chlong constituency kaba kentup lam ya kini ki arteli ki MDC kawai ka mokhar penthor constituency bar ka bar ka 19 Jiao constituency 19 Jiao constituency ngalong ki por balit bang sim karai bangan susngap hendrai pat abang perkhat abang puson kamai jingsuk ya kamai jingyo thia inga namar ke jing sisa kadon hapo jonga hadir mula perkhat ngala kelatia keladem ngasungu baka penrem yang asimat nomor kadon kejingong baka jing sengap kadai kejing menjur silent is consent de lor ta kanong rim ngapai biang saktin jong blai kebapen ken mau baka don kapor yaki ki baro kapor kabangin kren bar kapor kabangin sengap tengah sungu ban pen ken mau ka khlemat ka bangarung ban pen yasno na dia sya kaseng VPP ngau bakan no jing sngu thiang tangga kerteng kalapen no lupa ya ka mensia mo jonga kata ka kerteng jongka ka voice of the people party mana perkhat bakade ka voice of the people party ndai halo kini ki jing ja paro nganut banong ban nganut ban petishan mangadon hapo kadai ka voice of someone kaba baro upai ba unsatip ya gajing sisa baro tinrei kane ka bangile ngiwan hakmat jongpi ke media syapi pai ba kamut ban pensothu bakla ya pi kamut ban yalam bakla ya pi kamut ban pen klumar jemut ya pi ngimdoni ngidon bit thik gajing themu jungi kalong bakhoi kababa kabangin ya bit na ka banta syata ka thong bunyalam ban pen kladur ya gari bargajat pen riu jungi ban pen kladur ban pen scam ban pen bhapat ya ka ban kham tam ban pen wandor pat syaki ki baba barchu bakham ba shushu pai ba bi ngada pa chi sokya ka man sim ngamla ban chu sngap kumla pen pau kiru rang ba kadai ga ji sisa ba hadin menglayok ka phone call hadin mengekendu ki brio habaya tho habaya brio bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngin rai kumno kidon kini ki bang aku apan pawi pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngina mon rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon ki bong ba ngin let no ska UDP ngin let no kongres ngin no tap bot su lani ngin let no ska nota ngasngo ba ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bat ka deiti bat ka jingker clear ngihap baruan sipi kong pai ba ngakuan pen ken mau bakai ka baca kai ka ba laja ka dei hapo constituency ka jonga ka banganga de pan persya hakmat ka sisi bangadap ong yiki bakai ka ba pipirai nga nong la ban menjur bakai ka ba persya apo ngan persya sabar nomor ngan sngol dia ada ngamle kumta nga semua pen ken mau tu kentin bong ba coward dies many times before that ureu khauput wada biap bonsian shoban mat ya kejengya pasisha ngan pen ken mau haki por gisnem bralit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki nomor kini kiki jengket at mentala borok sistem hadien ba ngila job ya ke amalia ndenga sukun ngadeu breu biasa ban ngayai ne apa yang kata kejengele apa yang kita jekun nomor ngaken mau be iya kipai ba
bala jit nga klem pen ram ki ba jit nga om nam ta ke man toy jo ki simet kan no ki ba yit ba thon ki ba chabar constituency ba don ka vote ki ba don ka jing it ke jinget ke jing shania ba ka jing kermen hanga kum no mi khmat kum no wan shet ka lai ki kawan ka jing tenra nga habanga thia nga de mom don jaka ka kentin kawan na shendet ka bong mame lada metip yu jing shisha bat met ngap yu jing shisha men bam yu jing perem de mat kadal ngasngo banga de ban wan sepi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan bai thu epi bangna isi ba arden dan isi ya ka VPP em kumangala ong yepi bakini ki parlok ru umdei bangin mi no na upra ngeno mi no upra namar upra ngit umdei ujong no upra udei joki pai ba stang de pai ba ki be ngi kata ngin haban mi hendai nginom priang pat da komoi pat ngaku an pen pau pi ya kani nama supia pra kemersiam de mat kada pen ken mau ya ka jingja hapo constituency ki jonga ngalaya de ka constitution hendai nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ka ba pi pirajit wala da ngim don benta hakata ka jing bakla ha ka jing jet ka jong pi ha ka jing decide ka jong pi Henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen baha pada ke jat pen rio Henry i doktor bat scam badon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kabor ngadon hang ni bat ngakren mata ke mau pai ba lembaga video with my responsibility and authority ban pen syai Henry ngadon ke jing perkat atau kopor next day ke bai i doktor bat scam da burom ila kren pop media pen sutu bakla pai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani panma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga kham puli constitution ngam dong kaban puli constitution ngaklam bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pat constitution correct aku ban keren daga basai piong bau badal bot ukham puli constitution uya light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam nokam penikai schoolinga ngalalong no mi khmat khat nyu snem ngako ban kren pi dak basai bade mo pi bo pen Kenya constitution ya kai ga basuit ya pi ya kai ga pen biang ya pi ka biang ya ka bade ki wei kam dei ya ka bade ki wei di ko bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngaku ban penpau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kenega keren syai hagawide kumno ban hagawide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle laning de ban pha lembaga constituency ngina de panle la jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken ndai piong bat hanaba ngalap bakla na constitution kenega ong kumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that. Alor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki jing recommend jong kalong basai. Mga akjing start jong ka election jong state election committee jong ka CEC banjit ya ki brio ki kensa item but ki badai item. Lega ba small pala pa ba 4 juta ko ya poko partai. Hapo ki election hakinu ki election laneno no party 4 juta ko bau ba apply na po jayaw and declare pat na po mokhar kadai tanah kadaw ba fimla ba pen jubab ya kata kajing kali jong ba ka ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklay pa ba ndai ngakuan pen pau tang ni kawi 4 juta ko ban 4 juta ko hey ka judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo po partai hey judon po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwe
Nri ya ka wedding lani ka je tho pat sekiwi kata ka bamla pan pedang ka jatang hapo VPP. Correct. Hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na pentor ba na mau prem ki ong wei niu MLA wala basta ujob tang arsian u persyaman warna brio na po pentor siya po mohar o na po pentor siya po jiao 19 jiao constituency ko ba ka jiao mau prem baru persang berwarna apa na po mau prem sa po mukhar pentor kandi ka bamla panlong ngadap ong baraki profesor baron brom ngadap ong kipor balit la fi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat menta ma pihi bakot ya kani ka jing pier jumut ka jing ya klum ka jing penklumar jumut demat kadaw nakwa bang penpau ba Dr. Batskem baron brom hatu fi bakla ma pina nga bakla mga paiba bisar kani ngam sim don nang ne khmat ban penkesan le dia dan ban penremeki hendai tamban bet yodo sembai jong jeng pensutu sapi ki paiba lagi mio yak sispa nak sispa nginio bet sanpo nak sispa bagi paiba hane badim ki pet ini ke video kin sedang man perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election dak jing songsit lagi kuat dak ba fi duai ba fi puson ban pensasim pat yakarai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimdan ni ban kan thoi ko party nomor 8 kai ke parti lembaga mayan belai lembaga por kaya jong belai nginum la ban kai nginum la ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do dang ni pila ban pendokam yangi henry nginum sya dari leiru ban pendokam bakla ya ka parti ka sur ka parti jong paiba nganoi pira ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don lang bat ka VPP paiba tangkawi ka assurance ngai kal bagi panut ban be yangi napo ka party nganai kawi ka assurance badalile kata ka nong remblay ka bagi penokam kata ka clean politics bagi penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalile ru namar ka jingja jok selection of candidate MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jiao kabaja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuha ang pau umday mga Dr. Batskem Barden nagbaburong kung presiden umday mga balik chua sa po ka media balik banit hu ikamiyeng day mapi bam simla burom yang aku memeli ubaday way pat ubenta jong ka VPP ngalaong hakasngi spotrik bat chua namarkat santarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee ban hane ka singira da kirai ka boyong da kirai ka bali ngan kershan bet ngan pen scam bet nomor ngam don favoritism po ka jingim jonga ngadon bitang ka nongrim Correct. henry ke ka bakpau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan sya nomor yanga lakha bangan nong lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut pat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong i jong pi ngatrai pen pedang baka ngimong ipi bapen parma pe ni kicing bakla lagi skua IP lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang ipenbi long slur ngidang don kapor bangin ai na bantai jong pi upai ba dang up community ya ka jesu bar ka jaya pa ngin kloy ban map ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pedang kini ki keram kimi namar kejing don kejing le turmor jong ka party bat ngi not banong bat ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko apa ke mau ban pen pau kindet kai ko baca dawo burom pi pai ba nomor Dr. Batskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pi bat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah penteri kami ka an ngadang keli gani po CC hakmat jong barok ki badon pada hakmat jong pi pai ba lembak media bala ka long sya kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee te jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi hatu kani kam deka favoritism marsin perscam but marsin declare
Hadu kamai la chu kiwi. La contradict daladi ladi kum presiden barang ba juong. Baki bon ba kiba pan tiket no pra. Belai jayu pon nong krem tang wei pat upan. Hatu kata kam di favoritism ngap keren ni jing sya namar nganget waktien ko ong. Baka jing sisya kan penmong. Bar kanung dei taman penmong. Kan plat lun. Ngala je di kalenti om taman penmong. Ngam sim la keren jing sya penmong. Ai teng ba mong kin mong. Nrei tang ko wei kalong ka jing sisya nga kalong tang ka jing sisya kan plat lun. Jayu how kawede MDC jong kanot juai ngan poi siya kata kabenta ngatip open sadon ki kentien ki ba pensang ban defend ni ladi nrei em nga keren ki jing sya nga ken mau ki por bang ada declare ladi bangan rung sya ka sengpra la bus borok we kari kasi jantia ndai dang la ong pat lanu pen pudiang yang pen welcome yang pen receive yang siapo ka sengpra nrei ka ba so thamula ka bang yo baki ong pihapan resign chua namar baka party kalong ko bokhoy nga I always believe in letter and spirit mnei ta kaktin ngam sutra bercu preach nga stunat uban practice til mart kadau jayu yang shoban rung kiong hap resign tengah la resign namang ngaburo me ka party nga res ye jigim chunga habreng maile barki ki babon ba kita ki high rank person mnei ta ki high rank person ki kropati ngares ya dia rejayu mentah sisnam ngadi ubri ubaya sya pangadi ubri ubaya net le mentangi ih jingsha buwai na pergi MDC ublalit na ko party su party bad uklam resign tanah ke party uklam resign part kum MDC don ayu ke ke JPR pereng badal bot nongrum bad UMDC jong not chlong ngako man bu not juai not juai ba Andrew Shulai don ayu shalender ngaku bantep atau kani gadai kata nong remblay atau kani gadai ka clean politics atau kani gadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani gadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pedang ba nganiele hiru ka bang nadon pok VP nganom ailat bukan penong kambakla yau pai ba nomor ingat habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba panadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay ngemting ngemrit ban keren ya ka jing sisa aku apan pau ban pensai kita ngi ong po social media hana bai ba dal bot nongrum ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun nam tan penyo tiket i lok jonga kadai ka bamla ban long bamla ban priang batang ublay ubatep iki e baro lada kalong siya kumta mapikom kipat ba pan ya ka application joilok jonga bila ada ban tap sipok state election committee hang ta tekan namla syu bangan ri namla syu ban thok namla thu syu ban jeler hakmat jok pipat ba tinga ko ban pensai kata ka bang juong ba mana kiren san election nga juong before I change my principle or my ideology I will quit politics kata dia ma ko pan power ko basai namar ta daw nganomi no pra kumangalong bangan rung sa party kabangnong kwa ban misyo kasyong hakaray ki jongki namar ki ong ba ya ka kam jong ba dal bot nong rum en saya keren ndadap kam DC balai piti yang keren menta balai film don por wanom ri tengen nak jibam don por kabakam kodor menta ka di keren esuk bangila balai cupat ba da kowe kasur kowe ka jemut bat kowe karai kajingkeli menta kalong kumni kani ka pau syai kedar babi kuat tan pendong kam yang nam tak aja mentoy jong no re jong no ngano maila ngam de urang ru politics menen ngadon khat news nam haka politics haka feel of politics ada ngakhenya ru barung politics la arpos nam la arpsan nam henrei ngasongo upai ba ngadon ke jengit ke baskem bo pai ba unum sya penstu bakla pai ba namar ngiku aplat bapi penum kulumar ke jemut perkat ngako bangkan basai shon penkut ngamdol ke jing shun ngamdol ke jing isi ngirang kemilenti banga jukran berbor hamana kirinsan election bangi scam mata ni song shngai mata amdi bungi tong politician mdi tang noilam joko VP ngila yo ru ya kabani i bergut bernget yaw nong elam uban long nong elam jong ke chat benriu ka pateng ka banangwan ti henrei ngoi pitang ni kowe ban sai pat ba
Nganong keren, siya kipay ba, na mga adap kular, na mga kipentut, kipenmong, kinyobeng, yo pay ba, blajit, yang kum MDC mensyuap, kum MLE mata, nakabaki yailat, doon na usually that, boleh hap na yailat. Kadon kay, kaba hadukan no kata kaba, pelong ya pipi hap na yailat na kum MLE. Tang banyak keren, tang banyak selok ru, Ngampat jual lang bakla, bat ngam nung syahiru banyak lang bakla. Namar ka politics kadika sendur, jauh blay. Kam tamo pagitip ini ka voice of the people, kadika sur jauh baik ba, kabamudru kadika sur jauh blay. Namar takadaw, hasuan penkut aku apan kan mau, hani ka kendiat singi. Nilai ko mo ong habas sedang jadi ka video, ngapan kan mau bang ada berai kut bangan sengamjar. Nilai ngamla apan siapan. Namar nak keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang ki parang ba ki bodon lang ni kapor par kamtam yani ka constituency artli ka bangla mikmat mensyua kum MDC na 19 job constituency but menta kum MLA 17 not chlong constituency ki baya kta lang ba kini ki artli constituency mo khar pantor bat ka jiao mo prem onum don bala manun persap ndai ko mangala keren ru ha ka wei na ka jalang jong ka seng samla hapo mission dorbash no ngala keren bapai ba hagabede bani ke MDC kamtam di ke arteri constituency ngan sakren tede martadau kamtam yang ngala pensyong dor hari ni ke kendiat singi hagabede bat ki clippings kabla pani lemba ki YouTube repair kabade ka 2 years ago arsnem balalit no ki pen kala pat saka 2 hours ago nani 2 days ago. Tadi halor takanong rin, kapan klumari upay ba, barki ngay ipo comments baki ong, badal bot pili kun sirang kami, pila kluwa ba niya suk, pila kluwa ba niya doon lang, henry pay ba, ngamkwa, ba, manu-manuru, ba niya lang bakla, yapi upay ba, nani mangaru, na nasap jaru, kalong bayan dan bata, nambak taga jay lang bakla, di naman takadaw, ngaong bakini kiday kibamday sisa. Ginang doon, haparing kajing sating, ban penbay ite karam, henry kabol, mentah, ka decision karai kadai haka party bahlor tu tenrai nakalyang jungi ni sudai bangin one part semba lembaga media sapi ki pai ba pentip ya kijing sama ko an kan mauru ya kay ka bayong bastro haka last moment kabali ka scrutiny ban bishar ya te candidate hadin bada ban file nomination ngatrai baro ngi lembag YouTube lembag social media namdan jik persya sa sisi ng panpao ya kini ki candidate nakani ka constituency kabahap lang kamukhar pentor bar kajiaw mo prem ngamdon kanu ka jing persya ya te candidate henry nga ko ang pengken nakabasya banga persya juri ka procedure jong ka party namar ki keren da kumboy kile da kumboy tibar kadang mas ko ataman persya kinde de kami nakasentur jong iba strong ibalik candidate jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagaway day bat kamukhar pantor kajing kali mata haba piyay na po 17 not constituency habang i-recommend ya karteng jong piyo ka jiao ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member na la recommend mga rukum emali ban pen scam ya kata hindi ka basuling ngo apat na po ka jiao ko pang i-recommend ya pi i ba donsil chen ilalit direct siya po state klamiyat lemba constituency kat ka constitution kong bari baniyat lemba ka units lemba ka circle lemba ka constituency ngingladap ban padap kamram ka basulingo pat balay pia lendat pat klam da pentit constituency kapta ba bangadon mga kubu representative te kawan kajing bakla pat sa liang jing bastrong lapan manapat na po mokhar pat pentor kaniru kalong yailat bas ibastrong direct sa po state kan dia lembaga constituency committee ngakeren kani ban syai lam ki para member baro joka 17 not long son sing bahap ini ki artli ki constituency ngam ko ban le persya jong party kamtam mari kapor kabaki pai ba but ngai pen kre election ngai kadai tam namar kajing violate ki nongeram ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de martadaw ngayang persya tengah kuat penpau bupai ba nuksai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny ba fi apply artli ka ticket pila ban apply bro lai putuli
ki constituency ka constitution ka sya Henry tamba penyo apat tangkaway ka constituency mindal jikangi kata Henry ka basulingo apat kalong balay pihaban ya dandan balay haban buri kani nga maong bagadi ka policy jong ka party kani nga kren shy bit bagadi ka conspiracy purely conspiracy kaumut ba kabadai ka jinya salah seladat nang aku memilih jong ka constituency 17 not tengah kuat pensai ita aku aruban keren ya kawai ka banta habang nga keren yang di kejing syai habang nga keren ya yang di ka banta ban ai kejing syai supay pa ban keren di kejing sisa kumangalong ipi ngila penlong ila dia kum sembay ubalayap mut ngila kendu ila dia kamamut larang ada bandu ya tiket naga party lani lakadai bopay ba unumon syu lani umsani asyu ya nga hakipor kisi barangwan compare Henry ke jing sisa kanongrin kadai baniyang barkadai banong kabaskem dia markadaw ngakuat penpawi pi banganong compromise ya kiki ibaro tanah kadaw jong tiket tanah kadaw jong kata ka position ke jong abanlong UMLE lani mentah lani kipor ki bansawan barka bakut ngakuat pen kenmau tangan ni kuwi wala pring ni kecil per jembut yanga klem kha mangan syat kala ban ngamju mjudani ru ban hikai nakayeng kesem ban syat kala Henry kalong tang ni kuwi manga bat kayeng kesem ngenai kecil kersan bapura yo pra nakani ka constituency hani ki MDC Lega bakwa ban keren syai kedar ngam kwa banyalam bakla pada piu pai ba nomor kamon kadai hapi simet nomor kadau nga ong ye pi tang ni koi kum ukupa jo ka constituency pilang don kapor duai puson bat bishar bat habakadu pensala ban sim ya karai tang kata kabang kwa ban kentui pai ba nomor kum nomor kalian jonga kum ngapen pa banganum kwa ban sim bentah ban di constituency bat kani ka MDC kumang lapan pau po ka CC kumang lapan pau ru po ka media ki por balet namar ka jingle sideline jong ka party yang aku memilih namar ka daw na kuat pen pau bang kuat pen penlong ya kata ka jing sisa ba nongrim ka ban yeng scam baki nongelam jo ka party kidai ban realize ya ka jing bakla maka ni kam data ka mistake kadai ka blunder mistake jong ka party baru kowe kulis